I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Ono preživljavanje mi se nije svidjelo. Zbog mnogih razloga. Ajmo biti ovcu. Ima li još? Druga. Ok, imamo i ovdje. Imamo ih dosta, ajmo vamo da ih operem. Ok, dvije. Ti, idi tamo. Idemo pogledati našu okolinu. Čak samo malo da povećamo render distance. Može na 9. Ok, vidim tamo vidim selo, vidim ovdje lale, ili ti cvijeće. Ok, vidim tamo mnogo veliko selo. Pokupit ćemo još malo vune. Zbog mjesa. Ajmo, to nam ne treba. I ajmo da vidimo ovdje selo. Villager selo, ok. Hvala villageri. Na šargarepi. Vi to možete ponovno posaditi. Ja se neću daljavati od ovog villager sela. Neću baš toliko, ali za sad bi ovdje žive, dobro. Pšenica je neka, 48. Freaking fuck šargarepa. A potato, ok, posadit ćemo ovako 2. Ok, villager ga je. Dobro, neće mi se ljutiti. Ok, ajmo farma. Još jedan stek šargarepa, potato. Ok, evo ga još potato. Hvala villager. Hvala mnogo. Hvala ti. Neka ga na kontu sad i opet ćemo se vratiti ako budemo toliko gladni. Ok, i ajmo pretražiti svaku kuću. Ok, ovdje idemo do ekstra kuća. Extreme opposites. Sorry villager. Otvorit ćemo im vrata. Ok, već pada mrak. Ajmo spavat ćemo u ovoj kući. Ok, nema vrata. Koristim Huahvi Edit Texture Pack. Vidite kako villageri počnu da bežu. Mi ćemo to ovako craftati, stavit ćemo ga oko ovdje, zbog zombije. What the fuck is this? What the fuck is this? 2 diamond sworda. Kao što vidite, iron leggings i iron helmet. What the fuck is this? Mogli bismo ovdje da živimo, zašto ne? Ekstra mjesto. Imam 3, ok, imam. Ovdje ću prespavati brzo, dok mi se ne spavaju ovdje. Da, ima li creepera? Nema. Ok, ajmo. Uzet ćemo crafting bench. Ili crafting table. Ima li šta u furnace? Nema. Ok, ovdje kao što vidite vidimo knjige. Šta je ovo? Izgleda mi na crkvu. Evo gore, ima li što ovdje? Ok, nema. Ok, nema ni ovdje. Idemo dole, imamo 2 irona i 1 diamond sword. Ok, diamond sword nećemo trošiti. Ajmo nastaviti sa našom farmom. Imamo jednu jabuku. Malo ću mjesti. Jabuke ćemo čuvati. Da napravimo golden apple, pa začarani golden apple i tako sve. Ok, šargarepa imam 1 stek i 8. Vidite što imamo krava. Ekstra je to. Znači, daj vam sad. Imam 2. Ok, neću. Žao mi ga je. Žao mi ga trošiti zbog toga što postavit ću crafting table ovdje.
Treba mi drvo. Ok, gdje mogu naći? Mogu naći ovdje. Ok, sine ćemo ovako vrh. Nećemo baš sve. Ovdje napravimo ovako. Mi treba jedan zbog Iron Sworda. Napravit ću Iron Sword jer žao mi je da trošim Diamond Sword. Ipak je to Diamond. Nećemo sad sve tražiti kuće. Samo ćemo ovako prospavati u nekim. Da blizu njih ćemo napraviti kuću. Nećemo baš daleko. Jer vidim, baš su mi potrebni. Kao što vidite. Op, ili ovo mala krava bila? Da, u stvari nije, jeste. Šta je ovo? Ok. What the fuck is this? Znači, ja bi pao ovdje. Ja mislim da mi se pomešao čank. Čank, gdje si to otišao? Čank, mrtav si. Idem samo reload, ja ću stopirati video. Ne znam zašto je ovo. Ok, evo nas, snimi se, to mi je samo bio neki bug. Evo vidite, ovdje je to bilo, ali sad nije. To mi je bio bug. Zbog tebe, sad sam ovo bio. Više neće biti. Messenger poruka stiže, Messenger, ti, zbog tebe Messenger poruka. Ti si mi poslao. Ok, 6 ledera. Neći ti na moju farmu, ali dobro, mala. Šta si mu radila od farme? Sad si nadrljala. Zbog toga, što si tako bezobrazna. Villageri, sadite brže. Clay! U prvoj epizodi smo sve, apsolutno sve našli. Kupit ćemo Clay, zašto ne? Od viška, glava ne boli. Ok, dosta će nam biti za sad. Kakav lag. Mislim, miš mi se nešto sjebe. Ok, ajmo kupiti, samo malo jesti. Ajmo kupiti ovaj paket i to. Evo šta ga lijepo. Ja započeti ovdje kuću. Negdje gle... vidimo i lavu. Lava nije ekstra. Vidite, pogledam, ali imam. Sine. Ok, ajmo završiti epizodu. Za sad. Samo da napravim nešto. Da pokupim ova drva i to je to. Da završim epizodu. Sad ćemo završiti još malo epizodu. Još ovdje radi skopamo i nešto napravimo. Napravimo našu kuću. Naša kuća će bude ekstra. Naša nova kuća. Jeee! Ok, možda nije. Ok, to naša nije kuća. To je naša kuća. Ne, to je naša kuća. Ne, to, ne, ovo, ne, to. To. To je naša kuća, je. I onda završiti na ovaj put epizod sa Diamond Swordom. I to je bilo to za ovu epizodu, vidimo sljedećoj. Pozdrav!